Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa nje ukusubscribe le channel and uphinde uklikhe i-bell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngendaba ethinta uMampintsha oBig Nazi. Kuleli viki esiphuma kulona sesathola ke indaba ezithi uMampintsha admithiwe esibhedlela emva kokuthi ebanjwe i-stroke. And kunezinye ke futhi indaba ke iphumileke manje i-trendayo nje impela ezibhlungu ezithi uMampintsha udlulile emhlabeni. Indaba ezibhlungu lezi for iSouth Africa and for ifamily yakho uMampintsha and for umuntu othanda iBig Nazi. Emva kokuthi nje beqeda ukukhipha le ngoma yabo i-hits lade beyikhipha eziBig Nazi after iBig Nazi ibisinesikhathi ngahlangani. Indaba ezibhlungu lezi impela khumbula ukuthi uMampintsha ade admithiwe kuney'kandali zembuzi nani. Indaba ezibhlungu and futhi ushiya ngesikhathi impela sinzima kakhulu isikhathi saDisemba indaba ezibhlungu lezi for ifamily izo-ke indaba ey'phumile zireportwe ama-source and phinde futhi zareportwa yiwo amapage amakhulu yatrenda laphana indaba ku-Twitter but ifamily ngingakhulumi lutho ngayo le ndaba yakhe kuMampintsha ukuthi ahlahle kwenzakaleni nani kodwa sazi ukuthi ubanjwe i-stroke and wase-admit esibhedlela njenamhlanje ezivuka ngey'ndaba ezibhlungu ukuthi useshileke emhlabeni uthi ungakhohlwa uthi like le video bengifuna uku-update ngazo indaba engithi-ke nje danke ngiyabonga.